асари дигар аз ҷониби мусаввир Котов Николай офарида шудааст ки экспедитсияи Помир ном дошта. Соли 1937 офарида шудааст. Расум яъне Котов Николай худ дар экспедитсияҳои Помир, Сибир ва Алтай ширкат менамояд ва соли 1932 дар Помири Шарқӣ бояд яъне озмоишгоҳи ҷуғрофии илмӣ яъне сохта мешуд. дар ин ҷо бошад яъне мутахассисони зиёд аз Озарбойҷон, аз Русия ва аз Тоҷикистон яъне ҷамъ омада буданд барои сохтани ин озмоишгоҳ. То соли 1940 дар Помири Шарқӣ аз он сабаб ки баландкӯҳ аст, яъне роҳҳои автомобилгард ёки нақлиётгард вуҷуд надошт. Аз ҳамин сабаб яъне бояд дар баландкӯҳҳо бояд ин озмоишгоҳ ки сохта мешуд, ҳам рассомон, ҳам мутахассисони ин соҳа ҷамъ омада ин озмоишгоҳро бояд месохтанд. Аз ҳамин сабаб бошад яъне ин рассом худ ширкат менамояд дар ин экспедитсия ва лаҳзаҳои душвори ин лаҳзаро, лаҳзаҳои ҳаяҷонбахшро яъне дар асари худ рассом тасвир намудааст. мо дар ин ҷо мебинем яъне кӯҳсорони баланди яъне Помири Шарқиро ки дар ин ҷо нишон дода шудааст ва ҳамчунин дар пешманзара бошад қутусҳо тасвир шудаанд ки қутусҳо ва аспон тасвир шудаанд ки техникаи лавозимотро бояд ба ҳамон баланди кӯҳҳое ки озмоишгоҳ сохта мешуд бояд бурда бирасонанд. ва дар ин ҷо боз мо мебинем мардонеро ки симоҳои гуногун доранд, яъне ин ҷо мо дида метавонем яъне марди қазоқро дида метавонем ва ҳамчунин бошад тоҷиконро дар пасманзара мебинем ки машғул ҳастанд барои бор намудани яъне тирезаву дари ин озмоишгоҳ ба аспон ва ҳамчунин бошад аз тарафи чапи он боз мардеро мебинем ки дар ин ҷо бигӯем ки эҳтиёткорона аспонро назорат намуда истодааст ва рассом тавонистааст ки дар ин асар яъне бигӯем ки бо ҳашамат будани бубинед ки ин манзараро чӣ қадар нишон диҳад. Дар ин ҷо тавонистааст ки ҳар як ҳамон сангҳое ки хеле бузург ҳастанд ва инчунин бисад хок ва шағалзоре ки мо дар ин ҷо мебинем тасвир шудааст. Лаҳзаҳои яъне хеле ҳаяҷонофар мебошанд ки рассом тасвир намудааст. дар ин ҷо бошад бубинед боз мо кӯҳеро мебинем ки дар он ҷо сангҳои калон калон яъне ҷой дода шудаанд. Ин манзара бо услуби воқеънигорӣ офарида шудааст. Чун рассом худ ки дар ин экспедитсия иштирок дошт, яъне шоҳиди ин лаҳзаҳои душвор буд, ана ҳамин лаҳзаҳоро дар асари худ тасвир намудааст ва
رسوم توانسته است که در اینجا یعنی در این اثر دوستی بین بگوییم که خلق‌ها رو نشان دهد و همچنین باشد یعنی زحمت این حیوانات رو که با چقدر عذاب و یعنی مشقت این تکنیکای بگوییم که وزنین رو به بلندگوها که برده رسانده ایستادند تصویر نموده است. از اون سبب که یعنی در پامیر شرقی که یعنی خیلی بلندگو بود و یعنی بگوییم که این آزمایشگاه جغرافی یعنی ساخته نشده است، اما باشد یعنی لحظه های دشوارگذاری اون لحظه های هیجان آور اون یا لحظه هایی که دشوار هستند رسام توانسته است که با اسلوب واقع‌نگاری در اثر خود تصویر نماید و این اثری مذکور باشد یعنی هم موضوعی است هم از تاریخ تاجیکان ما یعنی به تماشابینان یعنی حکایت می نماید و همچنین باشد موافقتی رنگ ها که چطور رسام توانسته است که رنگ های اینجا سنگ ها خاک هایی که ما در این کوهساران دیده می توانیم و همچنین باشد یعنی حیوانات ها را رسام توانسته است که با خودی همین بگویم که رنگ های بگویم که چطوری که این حیوانات یعنی هستند عادی یعنی هستند در اصل هستند رسام تصویر نموده است. همچنین باشد در اینجا سیماهای گوناگونی که ما دیده ایستاده ایم از قبیل آن مردی که ما از میبینیم که یعنی در پس سنگ است و سنگ کلانه رو در اینجا یعنی داشته ایستاده است وزن آن رو داشته ایستاده است تا اینکه این قطوس بگویم روحی خود رو بیابد و برود تصویر شده است بینید که سیمایان یعنی خصوصیت اتنیکی آن فرق کرده می شود. در اینجا باشد باز مرد دیگری رو ما میبینیم اینجا نیز تاجیکان تصویر شدند که با یک زحمت دیگر یعنی با کمک همدیگر یعنی این منظره رو بگویم که نظارت نموده ایستادند برای بردن این لوازمات این حیوانات رو نظارت برده ایستادند. خیلی لحظه های هیجان آور است که رسام مشکلاتی یعنی نبودن راه رو در این اثر تصویر نموده است یعنی مشکلاتی این حیوانات رو تصویر نموده است که چطور آنها یعنی بگویم که با چه قوه آنها به کوهسار برآمده ایستادند و باید بگویم که مقصد رسام از آفریدن این تصویر در آن است که تا که ما بتوانیم یعنی نسل آینده امروزی ما نه جوانان ما نه رسانی ما بتوانیم به قدر این زحمت هایی که در آن سالها یعنی کشیدن به قدر آن برسیم، چون امروز ما میدونیم که همه راه ها و همه چی در پامیر شرقی و چی در ناحیه‌های جمهوری یعنی تاجیکستان نباشد علاقه یعنی اسفالت پوش شدند و خیلی راه‌های داریم که علاقه ما میتونیم با واسطه نقلیات یعنی اونجا رو عبور کنیم بتونیم که به قدر یعنی این منظرهای زیبایی خود برسیم.